ตุเฮดิฮันติกีโปเราเป็นหลายเราซอกสังเราเป็นกีพีดกีทักปังเริงสนมุกหลายเนาะนั่นแหละ เล่นมาบางแกดินี่สิlah sokar penta pinila self group dah hop ini dah son oh do lah hai tu bang do lah hai tu bang dah ketum self help groups lah pen ko pepini sona mung do bang ciklem rep lo he kam perjam hedi malah so towar ketiar ke adon tin fansis lah hai adon tin mane jo la non la rong surong bot lo pula so locality to locality hai hala bang main road lo mati oh main road lo oh acha a connection sedi la city lo la pen lai hui motorable road lo la bang hedi ini mana auto cenam auto la pen car cenam la pen light motor vehicle sedi la pen la pulo la pen la son crossing of han ke la son footpath bp lo rong long hai bisa sonทางธรรมทานนี้เราบางแกรองและ JJM water กันนี่แหละstorage Jal Jeevan Mission ส่วนสุดปัดดูโอ้ดีทุกปวดด้วยเนาะเราบางแก main road เนาะเดี๋ยวตัวหลักมีติดเยอะหลายแต่สำคัญเป็นหนังสือเลยเนี่ยโอ้สมัยกันนี่เราดันจุดนี้ every day กันนี่ตัวหลักเนาะMeghalaya state along Jaisalmer Ribhoi District kapar lo ladak Umkyrpiang po havar long nong pen 15 kilometer nong pen 15 kilometer ladak pen dak nang lut lo asidak non alang phan bachini po nang kopo alang lake ladak amunit ke kali lake west Umkyrpiang long west Umkyrpiang long pen Meghalaya hoi long kedu lang hempi alang pen sia dak kam eklem di phan wang lo asi alang pensila kadu gawi alang kedam long tang kacini tang adim sinonang peklang pon lo hasidak karbiatum ke plang saidi don parosip do ladak hedi halah rong si halah lake church building lo lan hang tha lake arnama monduli church of god monduli lo Sarkar pen kerap chot dapu gali lang tum metang ta cipiduk lo cipiduk pik cleanliness mate mo pedi ke bang ta nang plastic thek long le plastic thek long le la pen pini chocolate da hu da ho biscuit da hu ke bar kon theng le ke ter ke ra son an se ta me dustbin long tin da biret ada se tum mane bivet vet pang chipang thir vet da son nonal kaleng pik pik ga jok kelak bang sabso du chet lo anyway ini la an ke bang long every la son dustbin bi rep hede sa la hai lo la hai fe itim lang ta thek long ni usumar tum ta me chocolate chupen ta dak war pola check po pen la pen thod bang ke la bang ke ye bang phan ke so la ha facility ta pi Ladak abang ke thap ladak ke pine town area town na puri ma puri re la ke rong tok long di rong tok lo la ke dak ke kali along ko pek la son lo he me pik an acha pini bang ke ni dak Umkyrpiang ang nang le lo next bang ne phan ko dak nang ja pon Umkyrpiang ro itum te bok head do dak pen Sulia no Sulia heloving Sulia heloving lang di marme umwang do umwang pordua do pordua la pen ladak himpala do arleng rong hedi oi la pen ladak te bok head umta do la pen hilu mucho do mangke umden la pen umrang engjail marme do pik lang dakar biang long daka eken hedi 71% so la daka rong mane dak nong Ribhoi ke karbitum 71% la pen ladak karbitum kadu ko we total sa bang latum populations ke almost 6,000 bak duko ki 6,000 jirang constituency nompo constituency la non itum ki do bom ke la ke born ke nelo umsning constituency umling ma umsning block bang ke umling block lo hede umling block harap ubang ke la mu ilitum la cabagan do hadak pen an ke nompo constituency lo dak pen ke congress non hai do lo congress hai pon so wana suri pen si hai pon almost 13-14,000 bak do ke hai pon ladak non la kene bang ke 38
thousands ana water do out of 38,000 amang ke karbi tum bang 3,000 do ila nongko consensus da umling along amang ke almost 1,500 to 1,600 ana water do arling tum he Umkyrpiang long ara tum non manghumi me lam arju ponong lo ladak Umkyrpiang along pininang kahumri pen karpia phai ko ando la pen ko son si kereng ke claim ke dam alam ta lang pen sinang than pon Kalau lo out da so consensus long out of 128 village hadi out of 128 village la so haru consensus sira in corner ke consensus arlu hadi karbi tum bang ke 70 ke karbi tum rong sedu great karbi tum hadi an ke ladak karbi tum bang cingrum rapet pulo mate 6,000 sana kini population mane voter ID do dada voter ID do ladak hadi thepong la si la all long le phelang thepong lo la pen ladak all the kini hadi Ribhoi along amang ke parapet pulte kini somewhere in 10,000 to 11,000 and koki mane all Ribhoi alam lo ha solia la pen la jirang consensus jirang mane nang la pula boko ranighat lahai tum ta akar bitum du ulang am tereng am hal langpi pu hapudo nang li hala anke kenepo nang li lapu gohat dia side mirja kan sebut chokna ko mirja boko per pudut lo pun haputa arleng du piglang la silahai pang rom per la megalaya arlu kapuri anamang ke hedi 11 to 13,000 ke dulo la da phai amang ke manila ke kene voter ID ke du tum an lo he nang li lapu borni hat ke ling somar ke di bang hisap se pin la ke ta islam isi non Umkyrpiang long tua bangke hadat mane capital dolo difu la pen non newly created district la bangke West Umkyrpiang long lo you're right tante la da karat atum hala Umkyrpiang long la pen West Umkyrpiang long la so da pen kidam ji la son ning ke hang akar i la son dum right now bang ke la tum ki dam hi phan ke kuson lo ke chisi ke chidang po ha ma dak long le phelang ther klong pen development do la pen dak jok ta ka sik sak do na bang ave man tu ne do he ta me hasu nang li rok bo te asap kang ring do la pu ka ma tha du ji mine si ta me dak chi u bu pen hadak kuson su ke reng thek po main ke la lo la se hala ki dam de lo po tu bang ke ha ke bang cuma ngakur non kro sang hut tum makro teron tum ta teron timung tum ta temung ronghang tum ta renhang la son la he rong pi ta rong peit mo nang li thek lo la son si chiker la bom la si hapo mainland penta nang humri pen la tumo kan di la bang so iklei ka padu acha non islam halapu ke